Obunge wa Ekûrû kaunti-inĩ MERU Elizabeth KARAMBU kairemia augite MERU itikinyite aria baterekire mantu ja gutongeria bwa Ekûrû augite amwe na MERU kwithirwa iri na gavana mwa Ekûrû ni kubatere kuoneka Ekûrû babangikire itebia utongere kenda kubukiria ritijija agikungaira ntuko ya Ekûrû Nthîgûrune arakinya aririte mantu ja ndwa cia KIMUMBIRE kana gender based violence. KWINA iri ntikura kungura mtu mwekuru Nthîgûrune na ndatongire mwanya na ikundi biciumiritie kuthabikia riro ntububu arenya mubunge wekuru ne kaunti MERU no KARAMBU kairemia ibuje nyami undene no Ekûrû baikuo weta nya skuru ko tekia na ora bakobwethia no Ekûrû kanisa na nya weta no Ekûrû kwa ura turokeria Ekûrû ria tura accelerate tura invest na acceleration yao iko maanisha nya uchumi bwetu bugaitia omba bwetu bugaitia ronto gechonko kiuga you educate a woman na ku educate inde onthe ba ikyo bukona ndena youth mono kenda tuboneria kenda tubamenta kenda tubaro model tubera oria are na nya Ekûrû abweri kubwethia na te utongeria bwa njake te utongeria bwa kanisa inyo utongeria bwa siasa amno bubu agwandene kaunti MERU Ekûrû babangi babiri gushumiria na guchwaite na monobe kisiasa au tokinyete ngwete kia tomba gweta ushindana na arume na ikyo bukuona mtu ja mheshimiwa wanga Her Excellency are woman rep na ndei governor kawera mheshimiwa kawera Mwangasa are woman rep na ndei governor kukionekana ni MC umwaki athuri ari Ekûrû na kinya gutena kinya mubunge nyomwe athuri ari Ekûrû bukumenya tutakinya kiwango kira kia tongeria MCA ora athuri no mwake mheshimiwa Murogocho MP otire ke MP 9 otire na ke women gutare a choice gavana twina bahati ende seneta nyano ethira Ekûrû nugete atiomba kwithira Ekûrû ko ware chiomieni ukokere ni ote mwanya na tweya tugwate njara na ikia tumtokuga to accelerate to tetheria to invest in women onde KARAMBU nka invest ala kongena ku kinya kancha icicumiritie kuthachirunga mamwanya na juju wamama wana uwezo kutigira ati nibagutana mwana omwari mantu jege mitugo mega na urungika na kubonera mantu jege otongeria ndio ugo kona turi na bamami betu barabejete guritana areba banini ura bakoma kuthura bakia atongeria na ura bakoma kuthura ba na voice tukauga itoe the young women a voice kana bomba kuthura bakirungamira right ciao konya bate kanisene itukwenda kwa kana gakare kanya nikenda bomba kuthura bakia atongeria. They learn from the others who have been there before them na nkuruki bachieke kiri maromba na rutito rwa mwathani then ngugira baei bakomba kumiri tukibaritana gore bomba kuthia networking no tunandea na baraba ingi ba kuthoma bakaga nguge especially ari betu na kinya tukiba encourage amantu ja gender based violence kenda bakomba gukura by strong leaders bomba kurungamira nja ciao in future tuyaja ujo kenda tomba kwethirwa tukimenya leadership na tukomba gutongaira kansene chetu na every romba nandi nikana karika gekirwa kijana gakairika koriria mtoto msichana tumeongea mambo yake, mambo ya empowerment zaidi, lakini pia tunajua hiyo empowerment pasipo mwanamume hiyo haiwezekani. Kwa hivyo tunataka kuomba wanaume pia tuweze kushikana mikono, tuone kwamba dada zetu wanafaa kupewa haki yao. Kwa hivyo naomba tafadhali na wasichana wetu mjipeni heshima, muweze kukaa vizuri na muweze kufuatilia maagizo ambayo itaweza kuwafaa, mkose kwenda kombo na muwe self confident. Stand up and take up your place na mutaweza kwenda mbali. Nandele kaunti ya Tharaka Nithi sukuru ya sekondari ya Kibumbu kinyamba tati kwa nyuma kukungura ntikwije na ritona ndebe na boba kuga. Today as we mark the International Women's Days, I ask all young men of this great nation to be their sisters keepers. As a result, we will not continue experiencing the many cases of killing of young women that we have recently seen, and we should stand up against FGM and other forms of other gender-based violence. The government should fully implement the Vision 2030, the 2010 Constitution and the Sustainable Development Goals, and especially Goal number 5, let inspire and include.
Happy International Women's Day 2024. Arankuruki mutetera gioto Jesse Mugambi augite na thirikari ni biri kurikiria mawatho jaria jakurukitwe njigintano ciari. Taliu kwina program mbega muno kwina policy mbega muno ya kuthiria ntano cia ciari iria tonkiromba thirikari ya county iria tonkiromba aishimua meto iria tonkiromba mawaziri meto ma county megue magiakikisha policy inu ya the Tharaka Nithi county anti-FGM policy ya 2021 ikuimplementwa fully. Makiria mwogu kwina wathore mbunge ole wetagwo the reproductive health bill ya 2019 ya 2020 wano munthire mbunge na ninkiuria eshimua meto mame fast track ni kenda egue iria kurutithwa wira no ntuvairie kegue kiruta wira population tenwe ria thube ya tuiritu kana ya tumia maroyo ikegua igitetheka muno. Namenya gutigira mitaratara kathombe kuthithwa gutigira mwana mwari kugwata yuba ria nini. Tukerera ari bamwe ni bakwaga into jia gutumira ta jo sanitary towels na bangi bamwe bagatwika bakwairiruwa nenda kana kaja bakagwata mimba mbere ya badiria skuru. Kogu ni tukuromba tutererwe muno ni mwe ni ajiari baragerie jiari ino kanona kanitha etwike akwaria nabo nikenda tumba gupunguza mostrenga teenage pregnancy onto mainge ni affectaga ari bainge na bakauma skuru. Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutinjo Kangangi.